ra ke re ipankanya le go heta le go re ipankantsa teng mmeng go ntse a lo re setse re simolotse gone gore re tsenye leitho mo batho ba e leng gore ba reporta tsone dikai tsa letshololo le go kgwa yaanong re ba tsenya leitho thata gore re setse re distributile di-test kits tsa rona tsa gore di-DHMT kana gone ko dikokelong tse dinnyane le ditleliniki ba kgone go testa ka boheo motho e leng gore o belesegana le yone kholera. Ba lephata la botsogo ba rotloeditse setšhaba go itlhokomela le go nna phepa go hema kana mo le metsi a leswe go thibela bolwetse jo bo diphatsa jwa kholera. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Sepatala se segologolo sa gantsi se tla bulwa semmuso go amogela balwetse kgwedi e tlang e rogwa morago ga go ntšhafadiwa tiro ya go ntšhafatswa ga sepatala seo sale e simolola ka ngwaga wa 2021 mme e tlotlomatsa maitlamo a puso a go tshwaragana le mogama o ikemetseng go tsamaisa ditlhabololo ka jaana bontsi jwa tiro bo dirilwe ke baithuti ba sekolo sa diatla go tswa mo toropong ya Gantsi. Angela Enosa. Kokelo e kgonang go tsenya malao a ka tshwara 32 e ne a phugagangwa dingwaga tse 15 tse di hitileng mme a hetoga letlotla. Jaanong mo malatsing hela kokelo e tla bulwa go amogela balwetse tiro e go tlhalosiwang e sa le letilwe ka matlho a mahibidu ka jaana seo se tla gokotsa thata mosuke ko kokelong e tona le dikokelwana tse dingwe tsa kgaolo e. Project ya bana tshwanetse ka supa gore project mogolo ja yone ya sepatela e supile gore mo diprojecteng tsotlhe tsa CCP ke yone project e re ka reng e ntshitse maduo go eta diproject tsotlhe go tswala ka ngwaga wa 2017 ke nngwe ya diproject e leng gore di simolotse ko morago mme ebile gape re bona le yone project e leng gore e tla tsena mo tirisong pele ga diproject ka bontsi go tswala go diproject tsa go 2017. Sepatala se le gore e ne le sone se ne se catered from here to Chelsea le go Buke ka nako tsotlhe tseo. Ke dumela gore tshwaragano ya bona le ba di-HMT re eteletswe pele mo Palamente wa kgaolo e nnile tiro e tlhogaditseng gore sepatala se kgonagale. Gone mo kokelong e go tlana le dingwe ditirelo tse di ntseng di so mo kgaolong e ya Gantsi. For the first time in Gantsi, we got a dental X-ray installed. For now, the main building, which we turn the clinic, it's complete. Sha clinic, it's mostly congested because it's serving a wider population and also part of Meriting and the township. So the consultations at SHA, which is a half post, consultations at the clinic, the main clinics. With the little transport that we have, usually it's easier for them to move to the clinic. Kokelo e santseng e tla batlelwa leina e tla boega ditirelo di akaretsa go thusa balwetse ba ba tswang ko ntle go sedilwa bongaka jwa meno a bo gape e nna le diofisi tsa ba DHMT batho ba tswang mo dikgaolong tsa bo Meriting Tshabanja le Molapo ba ba ntseng ba latela ditlamelo tsa botsogo kgakala ke bone gape ba tla thusiwang ha. Angela Enosa, BOTSWANA Television, Gantsi. Mokwaledi wa khansele ya toropo ya Francistown Re Steven Motlogelwa a re ba setse ditsamaiso tsotlhe morago pele ba ntsha bagwebi ba ba ntseng ba dirisa lefelo la bone la marekisetso le le tumileng ka go bidiwa Makete kwa Francistown. E ne a re tsokologong tota e ne a re maabane ke belela gore ne ile maabane khansele ya simolola go thuba lefelo leo ba setse morago taelo ya kgotlakgolo ya ditsheko ya Francistown e ntshitsweng ngogola gore khansele e na le tshwanelo ya go ntsha bagwebi bao. Bethany Mando. E ne e le semphete ke go hete tshokologong eno ha Maketeng wa Francistown bagwebi ba ba botana ba ba ntseng ba gweba ha e se ka ha molaong ba iphalosa jaaka katakata e ne rotolola dikagotse. Khansele ya Dikgang e ina le dingwaga di heta 20 go sena tharabololo
go hitha ngogola le kgotla le ba tshiriganya. Ke thulaganyo ya molao e re setseng morago le bone hela ka o bona go sena go toa bone o gana ba itse gore tota ha ba hale ka molao le kgotla tshekelo e ba la itse gore bo ba se hale tota ebile go le botlhokwa gore dire yalo ka gore re setse re na le tumalano le e leng gore setse na le dingwaga e ntse le teng ga ga rona le rakgwebo o tshwanetse wa ba tlhabolle legelo le mo e leng gore le gone go setse go ba cancela ka mosing o e leng gore go ka nna ra iphitlhela re sekisiwa go tlhoka go diragatsa ditumalano tse re tseneng mo go tsone le ba re tseneng mo go tsone le bone thulaganyo e yotlhe re e tsamaisitse ka dikomiti tsotlhe tse e leng gore di amega mo counseling palo e re buang ka yone ga re bua ka batho ba le 46 mo bogampiko. Makete o ntse o kopanya batho ba Francistown dijo tsa Setswana le dipe di tswa tshimong o ne o di hitela go nefa di tisa botshelo mme se se diragalang fa se bothoko mo go ba bantseng ba bona thebenyana ka lefelo le go e phalotsa mo manokonokong a le tlhoko la ditiro. Ngitengesa mbewezi ngitengesa ikoko ka jana shini buza ukuthi to ichila chini ndokubuza to ichila chini. Mme Belinda Sekepe yo e leng mongwe wa ba baneng ba le kwa kgotlatshekelo go ema kgatlhanong le go hodisiwa ha a rotswa kgakala le yone ka ngwaga wa 2004 a simolola kgweba ha mme tsatsi tseno ditoro tsa gagwe di phirimile. Ka gore mo letsatsing tota gone ga nako ke kgone go bona bo 3000 yaanong peletse go baje bareki le bone ba ngongorega. Lehilo le ke le itse go tswa go lo re ja mbakete ha re tsore go go diwa dijo tse di monate mme tota mo tsatsing la gompieno ke kuto bothoko mo ba gwebing ba ke ba otola bothoko re reka go nea le batsadi ba rona bangwe ba direla go nea ba go sala hela ile gore le bogodu ba go nna bontse ba ntse ba bankanya gona ba bankanyetsa gona ba di TV ba go bankanyetsa kae ha ba hiwa go kwa ba yang go direla teng. Jaaka khansele e ikaelela go thabolola lefelo le ba bantseng ba le dirisa ba batla gore e rwale boikarabelo jwa go ba lebisa kwa ba ka itshomang teng. Dama langu le bupelo ndikati atitolamba kubuda mu khansele tikati khansele ai tishakile pati nga tengesela huna lilihilo lelikileng la hiwa ba bagwebi la tshukudu likakwa le mofaya ga gona le faya gompieno gona le ntwe ya tshukudu ne re lema re tsa di crops tsa rona di rekisetswa mo tshukudu king khansele ana sa re bakanya a re busetsa go tshukudu ne go kila gona le di lease agreement tse ne di tsa bo 3 months of which they have long expired this is the expirile so ya ne re ntse re kopa bone la gore nya bogolo re senkeleng lelo la gore re tswe ha re tsura kae of which bone bele ba re they are not held responsible for that. Re Steven Motlogelwa a re ga ba swelele ope mme ba tlhabolola selebege sa toropo. We are talking about bringing developments tse leng gore di a go tsisa tebego ye botoka mo toropong. This is the inner city. Di a go tsisa tebego ye botoka mo toropong. Over and above that, di a go tsisa ditiro tsa senela sukulu mo go ba e leng gore batho ba le teng gae ba e leng gore ba tana le tšhono ya go bereka gae. Firstly, at construction stage, secondly at operation stage. Ditso tsa lefelo le le tlwaelesegileng thata go bidiwa market mo Francistown jaanong di fedile ditiragalo tso di bonang fa sa go senyolola matu a di go supetsa gore jaanong ba bantseng ba dirisa lefelo le go gweba ga ba sa thaba bona letseno mo go lone ba bantseng ba jafa ba ta tshwanela go iphataphatela go leba kwa mafelong a mangwe a Francistown. Bethany Mando, BTV News, Francistown. Bani ba motse wa Tumasera ba amogetse molao wa bana le bogole ba tlhalosa fa o tla ba busetsa seriti le gona go emisa kgetololo e bantseng e ntseng e diragala ba ne ba khala mo pegong ya moparlamento wa Sefarara Mokgonami Dr. ke setegile go botswang on a kana ba le kudisa ka parlamente e fitile mamosisiska ka pego. Parlamente e fedileng kgwedi e fetileng e ne e hitisa melao kakanyetso e le mmalwa go akaretsa molao wa bana le bogole molao o tlhalosang ka fa bana le bogole ba tshwanetseng ba tlhokomelwa ka teng le go ba sireletsa.
re tswa go dira molao o e leng gore ga o le motlhokomedi wa mona le bogole kana ba seo ga le ba isetse molaetsa gore tswa go dira molao o dingalo mo go bone ka gore go batla gore bana le bogole ba tlhokomelwe. Tlhokomelo e re buang ka yone ga re re epe ya manobonobo, re ra tlhokomelo ela ngwana wa morata. Dikatolo tsa teng di bogale ga o ka bona molato wa go tlhoka go tlhokomela mona le bogole kana o mo kgokgontsa ka ditsela di pehela di bogale. Ko ra go tloga wa tholwa ke 10 years ko matšhaneng. Ha e le gore o dirile molato o tseleletseng le 30 years o ka mo atholela 30 years. Banni ba amogetse molao o mme ba tlhalosa fa batlhokomedi ba bana le bogole ba tshwanetse ba neelwa madi a go itshetsa. Mototegi o buile gore bana le bogole batlhokomedi ba bone ba okeletswe dikatholo tsa gore ga ba sa ba tlhokomele ka ga tshwanelong go a go diragala eng ka dikatholo. Mme ga re tlhalosetsa gore bone ba na le bogole bao ga ba sala le rona kana ba sala mo phegong, nna ke tsamaya ke ya toronkong ba sala le mahala. Nna ke na ke kopa mo parlamento wa me o Totegang gore batho ba tlhokomelang ba na le bogole ka baka gore ba ka se ba tlogela ba oka motho e leng gore o mo ntlong tsatsi le letsatsi ga e gope gongwe le maparlamente le puso le ba akanyetsa gore ba ka tswa jang. Bana le bogole ba ke makgoba mo teng ga ipelegeng jaanong ke utlwa ha melao ntse e gagamadiwa ko ba ba tlhokomelang mme ba ba tshwereng ditamelo tsa bone ba sa gagamalediwa. Dr. go botswang go dumalana le dikakgelo tsa banni mme a supa fa molao o tshwanetse wa buisiwa gape kwa parlamenteng. O dile mogopolo wa gore ga se gore ba ba tlhokomelang bana ba gongwe ba tsengwe mo ipelegeng mme ba sa bereke ipelegeng ka re ke utlwise ya ba le mo ipelegeng mme ba sa bereke ipelegeng ga goromente a santse a ba akanyetsa gore o ka ba thusa jang e be e le gore ba ka nna kgwedi le kgwedi ba amogela ipelegeng mme ba re itse gore ke madi a e leng gore a ba thusa gore ba kgone go tlhokomela bana bao. Ke mogopolo o le gore re ka o buisana le nna ke batla go akanya ke tlhoagetse ke bua le ba bangwe. Molao o wa bana le bogole o rotloetsa gape tshwanelo ya bone ya go tsena sekwele le go amogelesega mo megameng yotlhe ya ditirelo tsa puso. Mammuse Siska, BTV News, Dumasera. Moparlamente wa kgaolo ya Good Hope Mabule ebile gape le tona wa dipagamo le ditiro tsa ditlhaeletsano re Eric Molale a re mo maikaelelong a go sireletsa setšhaba le maitlamo a go tsaya mongwe le mongwe ka tekatekanyo mo pusong ya batho ka batho, puso e rotse molao o tlamang tlhokomelo e lolameng ya bana le bogole mme ka jalo ope yo ka bonwang molato o ka tseelwa dikgato tse di maleba. O buile se jaaka a ne a buisa phetogo ya kgotla kwa motseng wa Good Hope. Pelphuduhudu a tswelela. Go tlhalosiwa fa ka e tlhalosang gore bana le bogole ba tshwanetse ba tshwara jang mo setšhabeng go le gantsi sa sa le morago mme ebile gape go ntse go sena molao ope yo o supang gore ope fela yo sa saleng ka eo morago o ka tseelwa dikgato dife. Jaanong molao o mošwa o beilweng ke puso o na le tharabololo eo. Molao o sa saleng morago go na le o ka lebisiwa molato a tlholwa a toronkong ka go sa tlhokomela mona le bogole. A ke ba botsogo, a ke ba khansele, a ke ba ko lapeng, a ke ba kaela ba bana le seabe sa go tlhokomela mona le bogole ga go supala gore ga ba tlhokomelwe. Molao o tla bo o tsaya tshwetso. E ntse e le mo phuthegong e ya kgotla banni ba ne ba ikopela go direlwa ditsela mo motseng le go lela ga tlhaelo ya metsi mo Good Hope ba tlhalosa fa ditiro dingwe tsa go itirela madi di eme mo go ba beileng ka fa mosing. Sa utlwa uma ka tsela e leng gore tota e dirisiwa ke bontsi ja batho e tswa mo Metloyane lo gagane Hiborone ya go joina yone tsela e utla e ntse o bua ka yone e tswa ka ku boboroba dilepe tsele o mongane dirisiwa ke batho ba le bantsi ene ba senyegelwa ha e greatiwa e setse le matlapa hela e tsaya malatsi a le mabedi matlapa a ba setsa tswetse ko ntle. Re na gape le letlhoko la ditsela mo motseng wa rona tse di tsenang mo gare ga motse. Re na gape tona le tlhaelo ya metsi mo kgaolong ya rona. Ne re kile ra utlwa gote go na le pipe nngwe mme ga go lebege e tokagaditse sepe
since pipe eo go tenna nnile e teng metsi ga nne teng sentle mo kgaolong. Mopalamente o ne a nna le sebaka sa go tsibogela dikgang tsa banni. Dikontraka di na le tsamaiso ya tsona. Tsela e ya kgoro kgathwane go na le go mo go bidiwang design. Yaanong ile re sena go abela batho ba tiro eo ga bo go raya gore ba lebe design ba e dire ka hentseng ka teng. Ke sone se ba simolotseng ka go baakanya kwa pele mme ba etla ba go ira design ya ha e hela ba tla ba simolola tsela eo. Madi a teng sengwe le sengwe se teng. Go tsene fashion ya gore re rona re robetse ba bangwe ba epolola di-pipe di-cable. Yaanong ga go epolotswe cable e yang ko pompong pump station ra go tsaya malatsi a le 3 a le 4 re santse re buisetsa cable e ntšha koo e be re tsaya malatsi a mangwe a 2 go tlatsa tanka. Mopalamente o ne a tlhomamisa fa jaanong go tlhatlhisiwa maemo ga dikhansele go solofetse go fefesa ditirelo dingwe di akaretsa go dira bonolo ka kaboditsha mo go ntseng go le bonya ka lephata la kaboditsha le ne le tlhoka ke monokeng ya khansele mo mabakeng mangwe. Pearl Puduhudu, BTV News, Good Hope. Ke le go neetse mothoetso ga go tsa go gakgante jana nako ya boroba bobedi a re go tshameka. tla ke go leboge Regional Richardson nna ke bidiwa hela go te city ke ga kwa o ke tlang go wena ka dikgang tsa metshameko mme ha re leba tse di gogang ko pele moeteledipele wa lekgotla la Botswana Boxing Association Gilbert Khunwane a re e rile ntswa setlhopha sa bone sa setšhaba se reteletswe ke go iponela phatlha kwa di-Olympiceng go fitlha ka jana ba dira ka natla go ka iponela phatlha segolo jang ka ba saletswe ke tikologo tse pedi fela go ka fitlhela seo. Khunwane o buile seo kwa ikatisong ya setlhopha seo jaaka ba ne ba ipaakanyetsa World Qualifiers tse di tla tshwarelang kwa Italy kgwedi e tlang a re utlwe le diapoloko. Setlhopha seo se tsagilweng ka bomme le borre se tsene mo kampeng kgwedi eno e le 12 go ipaakanyetsa dikgaisano tsa mafatshe tse di latelang. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Boxing Association Gilbert Khunwane a re lentso ba reteletswe ke go iponela phatlha kwa tikologong ya ntlha kwa Senegal ba ntse ba bereka ka natla ka jana ba santse ba na le sebaka tsa go ka iponela phatlha kwa di-Olympiceng go tswa mo ditikologong tse pedi tse di setseng. Na le di-qualifiers e leng gore ne le continental qualifiers ne le ko Senegal e leng gore ke di-qualifiers tsa di-Olympic team ya rona a gona pona qualify mme re santse re na le di-chance di ka nna pedi tse e leng gore gompieno yana ka March team ya rona e tlebe ya di-qualifiers ko Italy e na le di-face tse dintsi mo e leng gore ga o le mo competitive periodeng pace ya gago go na le ka ga e leng gore e tshwanetse gore nna ka teng so we believe gore gompieno yana ke gona yaanong re le mo preparatory stages sa competition and ke tsa gore ntse o bona gore le yana training e ha godimonyana le didn't prepare for Senegal I would say mme ke tsa gore gompieno go botokanyana even though re ya ko tournamenteng e leng gore is very very tough now it's world all the continents are there. Mongwe wa batshameki wa mo letsomong la go ipatela phatlha kwa metshamekong ya di-Olympiki Rajab Mohammed Utukile o tlhalositse fa a le mo tseleng e siameng ka jana ipaakanyo ya gagwe e ntse e le ya maemo a ntlha. Utukile o butse ngwaga ka go tsenela kgaisano ya Interclub mafelo a beke e a fetileng. Ke tshamekile sentle just that the results a di atla di le dintle ba tela nna mmele wa ka the way ka no responda ka teng ya I think I'm on the right track cause gape ne le tournament ya rona ya ntlha. I'm getting ready. I'm not that ready but ntse ra le ka ga teng since federation ra rona le ne bone gore e ile gore e re tsenya mo camping ngwaga e santse simolla yana ke tsa ke re itse good thing gore le rona re boele ba ska ra tla re rastina go ele ga o hile le re sa kholo go ira ditse di so bona ke tsa ke re tla nna le some time nyana gore le ke go bankanya le ha go ntse di tsene gore di saletse go morago ya ka gone ya ka weekend ngwe ne re lusitse yana maybe ba katisi bone ba ile ba mpolela gore hale
ne re shota le mme gone re tla banka setlhopha seo sa borre le bomme se se ka fa tlase ga bokatisi jwa ga Thebe se tla le kgosi se tla tswelela ka ipakanya ya sone ka kgaisano ya monogae ya Interclub kgwedi e tlang e tlhola gararo pele ba leba kwa Bosnia go tsenela ikatiso ya mafatshefatshe kgotsa International Training Camp. Kgaisano e latelang ya boipetela phatlha kwa di-Olympiking e simolola kgwedi e tlang e le 2021 kwa Italy. Lija Poloko, BTV Sport, Gaborone. Mme mo tse dingwe mookamedi wa setlhopha sa Gaborone Rugby Football Club Lynn Weberton a re e rentswa go na le dikgwetlho tsa letlhoko la madi mo metshamekong ba ya go tswelela fela jaaka ngogola ka go tshegetsa dikgaisano le go laletsa ditlhopha tse di tswang kwa ntle le go ya dikgaisano tsa mafatshefatshe a re seo ke sone se se tla godisang motshameko a re utlwe Kgomotso Sefako ga mmogo le Thomas Monnamora. Setlhopha seo sa Gaborone Hawks se na le dithopa tsa banana tsa under 22 le under 18 tse di thusang go tlhabolola batshameki ba yang go tse dikgolwane. We would like to do that again. We are hoping to have our first match this year will be a pre-season opener against Zerast Rugby Club, so they'll be travelling to us this year. Last year we went to them, and then we'll be looking obviously through the season to get a few more fixtures. Mostly I guess with clubs in South Africa, they're easiest, but hopefully a few clubs from Zim as well. Weberton a re sengwe se se ba kgontshang go tswelela ke go nna le tirisano le tshwaragano le bana le seabe ka go farologana. Well, I mean, the league does have a sponsor now. As far as I know, West Shore are still on board for the league as a whole. But from our club point of view, we've got an awesome community of regular sponsors. A lot of them are old boys of the club, and they continue to support the club financially through the advertising that you see around the field, through helping us out with kit and so on. And we do fundraising events through the year. That kind of help to fund our rugby season. You know, I think there are a lot more people in Botswana who would like to play but don't necessarily have the opportunity because they live in a place where there isn't a coach or there isn't a club. And then there are some clubs who would love to participate in the league, you know, like Mount and so on, but they're just so far away that the travel becomes a nightmare. It's really expensive to get to those games and it's hard for players to take time off work because it's an amateur sport. So those are challenges that we have to work around and overcome, and we'll do our best. Setlhopha seo se simolotse go ithokoletsa paka e ntšha ka Labone jaaka leki eo e solofetse go simolola ka Mopitlwe. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Re jaaka setlhopha sa setšhaba sa basetsenyana ba ba dingwaga tse di kwa tlase ga 17 se itlhokoletsa go thulana le sa Burundi mo motshamekong wa go ipatela phatlha kwa sejaneng sa Afrika. Mokatisi wa setlhopha Jacqueline Gaobilelwe a re ipaakanyo ya bone e tsamaya ka thelelo. Mokatisi o buile seo maabane mo puisanong le mmegadikgang wa metshameko wa Botswana Television Katlego Kgakole kwa ikatisong ya setlhopha kwa Lekiri Football Center. Mokatisi Gaobilelwe a re o dumela fa ba tla tsena mo motshamekong e le setlhopha se se kitlaneng jaaka setlhopha sa gagwe sa bolo go simolola go ikatisa mmogo ngwaga o fetileng ebile batshameki ba gagwe ba setse ba itsane botoka. Most of the players I'll say ba tshameka bontsi jwa bone kana re ba tse re ko di-team tse e leng gore di kwa di-regioneng tse e leng gore di teng mo Botswana di tshameka league gone ko di-regioneng tsa teng. But we have some of the players ba e leng gore re ba incorporatile or ke ka re ba tsere from tournament ya maloba ya nentse hela hale towards ngwaga e hela ya Bonita. Setlhopha se na le batshameki ba le batlhano ba ba neng ba emetse lefatshe leno kwa kgaisano ya COSAFA Challenge ya under 15 kwa Zimbabwe ngogola, mme mokatisi a re o dumela fa batshameki bao ba tla thusa setlhopha sa gagwe go tswa ka phenyo mo motshamekong wa bone le Burundi wa kgwedi e tlang. We have some of the players that we incorporated into the team. About 5 of them ba ne ba ile Zimbabwe. So ke bana ba ileng gore re na le tshologelo e ntsi ya gore ba tla ba compete. They will go out there and face Burundi as competitors. Setlhopha sa Botswana se tla thulana le Burundi mo motshamekong wa tikologo ya ntlha kwa National Stadium kgwedi e tlang e le malatsi a le 6 pele ba tshameka motshameko wa tikologo ya bobedi kgwedi eno e le malatsi a fera bobedi e ntse le kwa National Stadium. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone.
fa jaanong re di garela ka tsa AFCON bafenyi ba sejana seo ba ngwaga wa 2019 Algeria ba letse ba kgapetswe ntle mo di-group stages lekgetho la bobedi ka tatelano morago ga gore ba notiwe ke Mauritania ya ka nno e le nngwe go lefela ba le bone ba neng ba kwadisa phenyo ya bone ya ntlha mo metshamekong eo mo madiong a mangwe Cameroon e kwadisitse phenyo ya dino tse 3 go tse 2 kgatlhanong le Gambia go netefatsa fa ba tswelela ba le mo kgaisanong eo Angola yone tswapeditse Burkina Faso ka dino tse 2 go lefela fa ba sireletsi ba sejana Senegal ba fentse Guinea ka dino tse 2 go lefela metshameko e a tswelela gompieno fa South Africa e amogela Tunisia Namibia e lebagana le Mali Tanzania e kampana le DR Congo Zambia e thulana le Morocco go fitla ka jana ditlhopha di le 11 di setse di iponetse phatla kwa tikologong e latelang ya last 16 metsone ke Angola Burkina Faso Cameroon Cape Verde Egypt Equatorial Guinea Mauritania Morocco Nigeria le Senegal motsana wetso pego yeo e re titsa go bokhutlong ja tsa metshameko mo nakong eno mme a re lebe tse di tla latela mo the daybreak dilongwa serota ke tsa seemo sa loapi marata a thiba ka bonthabongwe lefatshe leno ka bophara mme go na le kgonagalo ya pula ya fogadima mafelong a dikgalo tsa kgalagadi borwa ba go tlhaba kgatleng le kweneng mo mosong go taekisa go le mogote ko dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa ba go tlhaba kgatleng le kweneng ka sekeng sa mogote sa 20 go eng go 21 mme dikgaolo tsa legare bokone bothaba tshobeleng gabetsone go taekisa go le bothito ka sekeng sa bothito sa 12 go eng go 11 mo tsokologong go tatswela go le mogote go eng go dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa ba go tlhaba kgatleng le kweneng ka sekeng sa mogote sa 33 go eng go 35 mme dikgaolo tsa legare bokone bothaba tshobeleng gabetsone go taekisa go le bothito mo tsokologong ka sekeng sa bothito sa 27 go eng go 32 mme fa re bela toropodingwe mo borwa jwa Afrika re fetse kgonagala pula ko Johannesburg mme maru a ta thiba ko Manzini ha ko Appington gone go ta thiba ka bonthabongwe mme ko Cape Town le Port Elizabeth gone go ta poga re fetse kgonagala pula gape ko Antananarivo le Beira mme maru a ta thiba ka bonthabongwe ko Harare Lusaka le Windhoek maru a ta thiba ka bonthabongwe gape ko Blantyre le Kinshasa mme re fetse kgonagala pula ko Luanda le Dar es Salaam o tsogile jang mo nakong tsa gompieno re harharilwe ke malwetse a sa tshelwaneng ka go harologana